Mbula binaka na siya kumay. Mbula binakabali mo na mararong umay. Awa, hold it. Ni bula binaka totokan dira na serengo na sereke matupundua nonda bewa kani ngai tinia ngana mate ni bula binaka na bunota ngau ni semati kumikina na kabinaka ni singa ni kuwa singa waka rawai tiko na ngonongo sa o chingon na ono na tin kadio na miniti na nonda pono mai piti o chingon na va na tin kadio na miniti si rosa bula miniti mai cans mai Australia ngona puna siama tik mikina na nonda marama bulangi tokai bulangi sureti na kabinaka ni signi kuwa puna ta pangau ni siama tik mikina mai Amerika mai Australia mai New Zealand mai kemdo mai Japani kemdo mai na United Emirates
bikem total nga na siya mati ko maingilandi me chamani sa ngol ti ko yani na bakambulan bulu binakar din taltala leini durlala bakarong sarch nga me ti kinonongo bulu binaka rendini binakabali mo na nomuni siya mata na biokani kibe nonda bulan ito kay ni ko una loto ofa dudia klani bunga bikenda do kilatu na maramongo kililibo na buturarani kadi baki may biti and do kilatu na dano ofa kau kimode and the maro takasar ni sile tumingo kwa na nonangon sadente gelo retali sadente talga ngarang talga na domona maro takasar nga ni siamramo kwa na mataka na kabina kani kwa ka kuchikenta talga ko na woliku kay Australia wali ke Australia na kabina ka bakalim sara bikem ni na siya matik may biti merse ni balele buka ni bula binaka serway kuroy laidi dumbulu binaka tinipe nakabalim sara na siya mamay isaya na ibalu nabubale na rakasi dumbulu binaka talaga tao litia na ibuto totoko baka woti bikem ni na siya matik may ni kuwa iya santam sartungan gona kada malio na nonda maramo bulan ito kay maramo soso sara siya masartungan mengo ko na non na tambane ni business na maro ta kabakali na maramongo kilele wa na buturarani kadi baki may biti na ngonongo sa ang garama sartungan ko na non business ni indo na non valnikana kileti ko na Ratus Kitchen kaya bakaw ni nangandi Australia ito na ngauna siya muni ngole na boli ko kay Australia muni la ko'y Cairns kerkere ni wakati tarer na kilabi na kan nabuni chicken na balikan ngo se na imboy binaka ni kari sareng rengu kaya na be kakele na koti kemuni bakana makaneta kaya na balikan ngo na Ratus Kitchen meta sana bakumpula sarwa malombula ofa malombula terisi malombula na kemuni kede na sar tiko mai ena kabinan sing ko santo na kana na nito marau na balikan na lelenggo mariba ni kitombo na numitu me kitombo kay tabituan en na nomni program sa totoo ba ko ti off bakit tuman na raki may mariba na ngonin ni kuwa ngon sarang raki tunu makatiko kito e mariba na ngonongo tukini bango ni raki nga may suba kitondo ba kilatalenga na yasni boro-borongo e Australia na boliku kay Cairns kito chikukin nangonongo na tao nilailengo o mariba nebusar na nandobila ko aki na buliku erando may tao to kana nito tao nilailai ko bakati ko me vambe vake na ulu ni bonua up the ridge from Cairns vero toro toka pasong ulu kalima na miniti kinandua na yawa na mindalili may Cairns menda vambe may na ulu ni bonua mata ito ni taon na nito taon nila lengua mariba. Totoo ka ba kawoti? Nakabalib sa rofa na nung wase meni talano ya bikan kemuni na tiko mena bolip kay Australia na bono binaka ni dalikan niya nakakana ba ka video klani na wase ako weekenda so na non tubo ni kana and sino binaka ni po na nortobing grabe na non bitamani kaya non nabubali may mariba nakabalib sa rofa ni sember nga nito sa nandaro betalanoa kaya matangan nyo wakang bulamanda bera na numitokani lew talaga na bewekani rasya mati kumingo so niando nakataka pata tumiviti wakang bulamanda bera wakang bulamanda ni na may nonta bera na kimamia nakataka na ni mamingong no kila bera sengai tikibuti ko na nakaria na buturara ni daw balay tukutuku au vambuta ni rastanga ni se kilayau irto mbaka nga unganuma meo wakambula kina orto na wakaita biti ko na Fiji TV sa ningule vava na wekangu Samsoni Pareti makirata ko mai italing pula wabi na binaka ni ngona ndendre ralaku duru mati ko may biti era se tipo nga na tambana ni bola tuku tomani tiko na non ritabi kina bagande otek taletu nga ni tutu kin non revisa na rida tiko ni stempareti sa
tiko sare na kania sano lau. Dona kana nunggu maru taka tiko na wakawili ka tiko na vika membaleta na sano lau. Dina ni kima mitu na sano ngo tu talengana ni mami bananan kena ni mami do beadau na ni mami dui sana dui koro. Dona kaki mami do maru taka ni mami tu di pakayao. May vit yan ako nung. Sabi na kabalib sara ofa o klanir to na parang cuma samsa di pareti makareta ko mai kay pitalingay ula kay ni rawatan na nero pitala nongo di ba kang bulot tumay sar na numi kami sar tsaka di ba kan libu na tikan ngonongo ofa ko kimode andu dia na kabalib sar meti ko butak nga nito pitala no kera matanga ni ba madal taki kimni weekend na no koro kor ni basu kena bono ni aso sumikina. Naka, oya dabutu me na koronga li karua yani ano matuku mene atulau au basu tiko ngai na koro ndaku iloma na wonu waturang wonu bala au susu boli ngai suba ya usale sumai na nobu koro pakatalinga kina na nobu koro ni mas. Politiko talaga na bosan niya sa naboturang olaw abater me matup en nando na embakia dona kana ni mami garo na baka matua na itukutuk embi umay en nanguno ya membaleta ng bosan niya sa olaw bambimbi ni kimami laitiko sartinga may na ni mami du penua pinaka sa totoo ba kawati may bukan mo tupunan mo suswe suba tiki suba ta mando ndo atukina na mububala na ngono se tumbata kamiki nakau susunga na ngona rose tiko kina nunggung gase na enambua kono ni biba balta ki may nambua mid road na numarawa au ngai bayang lumay mi tiko bubuli kita sa tiko na valelebu may nasimo Valelebu Housing Authority to ngaya sana na vale era tiko kina may Valelebu Valilotu to ngayon delana iyo nabuno ya autumn bakekina sa totoo ba kawati makata manda na namubuli au klara tika ngonong go lebra pambuli sar ngami go menambua ko ni barong chuk may na mid road menambua na tiko na mid road housing sangro chika na bakong buda bikem ni Kensar untuk kila nakatoka ya off ni wabuli na buwa kila nakatoka na block 1 miliar na pambeka na block 6 sorry block 7 ito na block 7 mana may block 7 block 7 oh kan already chika na muna chiki na numundo kayo uchud sar block 7 iyo may rasa nagalakom may kinaround about do bakat kita laku may na gas may sarelalo na holi na buhay vake o eu talinga tagi murcho ko may mo tomanir to may na may sarelalo o change do la elalo ni Dracula tinra na lang tondo vale Kandi na sana sa totoo iya sa menambuhay pambul sar kaya ni bikim ni kaya na susu menambuhay bikim ni talaga na siya may mid road housing authority ni bula binaka ngoy do nangwa niya susar kami ka kla na mawe niya man rene sa toko binaksar kami mid road totoo ka pambul talaga bikim ni na siya may Valelebu housing totoo ka na base mati na kami na nikua makata manda na buno ni gele buli kina na tika bumena na mumuribuli mena primary ni abuli bakibe ya muribuli nga may na mid road kwa nga na hall na buwa hall na mid road ka o tia ngele kalasin 2 kinaono may na gospel primary tomaniani na kina secondary school biubuli lay nakataka na Valuales si Esuma may kya sangay to sa ito kapamaluan na buli and journalism school and a university ni Dapa oti may kya to sa tiko nga na Vingarabia na Valuales
au babi naka ni dona kando tali takatu yau na apply takatu so na program ni buli na ba buli baka ndau boleh tuku na nugu takatu na boli wales o wilik tu na buli ngor na nugu lakatu na University of Hawaii na buku ni Jefferson Fellowship Program dua tali na United Nations na buku ni Dag Hammarskjöld Fellowship wirna program bango sulit tu kimami buli dai lebna bika lebna ulutanga bimbi na maliwai mata tamata na loma ni matentu rambula kina mata tamata nanonta buru dona leso ni lep mikimami lebi maliwai kimami buli mai vira talengai ngole mai era mai bito manitu na sort of internship programs where late go ando tali takana laku tu na matanggali program baya balatani da lebu sarna utanga da bantu boleh tuku very interesting lebu na kai da buli dona balatani na da bantu boleh tuku mo kila ba binaka na yulutanga o na bia boleh tuku dona a lot of research and takatiko nanguna kimami takatiko kina, especially topics that come up in the news. O irango na ulitanga bango mbimbi sara kimami buli da makatotoro especially when we do news and current affairs. You do justice to a program on a cover in a short time na numu research bita-bata na numu program. Well, it's a big challenge. Kito na ngone may walwalis ngone kito sando video dia ki saratok nga ndakin na sangay tiko to meet the deadlines iyo santa na kaya baka mantangan daseng to ni wakilatu na bikaya to tiburu yo sana sio bato mo when you get into the field sana sio bato mo kila lew na ka membalata na ulutang o na very patetik takatiko na singoya iya kilani bukio kalip talangan na internship programs na nungulaku tu na bikay so mikimami kilatu nandaw boleh tutuk bukia kalip na nunggu takataka na o babi na nakakina na baliwales na kaya na susumay na nunggumbula so men na kuno sama ya takinungo kila it has contributed so much to my line of work. Sa totoka. Buti kung baka iso na walwalesi erto bakitay baka lewo na nono to susunga na kambeka na nomo kilaka kena na baka binakataki ni binomo takadaka na walwalesi o bolsa na numa o klari so baka bertumbe kan gosa na lenga. Iya, apa kukiwanga, apa kukizoka. Mas mekilatian ra semikoroi total naturangan ni mas seruanga ni kalo iyo oira ra bisu Johnny Moderang Paul Yavawa George Williams ira Rayful Fong ira ra bisu sumay nguna ya na paliwalis santo na kana you may when you grow your wings ongay reveles na being ono binaka dona kana live with knowledge they shared meraw kina ni kimami toso no pon ngone ni witi kimami susumay no wales witi sa totoo makawot nakabalibu ofa au nanungusaran na ngona may batarong rupe ni matikimaw na nung programo ang bagsawot di watarong talanga ko na tarong gay na numalis talo ko nandun ngona wala ni kinmatim bakin ngona milita ka na balwales gay tukunan ba ka wow apa ko kito ka iya ko kito ka melis talibal melibiso tak menanonisul
Mele paka sumpa katanga waka sote mai. At kuno ko ni senga waka ndo ni mule tabra ko ni singa ya bulir kino ko ndo naka di naman nga ni senga ni se tunang ngono ko baka na social media na ngono ko sara post chuk sa taro di revire na ngono ya se taro ngori ke muninga iya na kai tu kuno rupeni na kama tanga o tona na bi apu ko ka na nomi sulu matanga memang kuasa mererebina au sambu tereu tu vale bona vital noya me tabungu. Iya. So tal na marama rando wasiti wanga ina Bulualesi satu menu selandingo antiva menumi no soko bisa utonika do ani mamisulu na ngonelewa se lewa kimami lakata pe Bulualesi ngona kimami santo reminded do wana numita lebi kiman kilani kimami leo ni biti se darbo ni biti me kimami darma ka to na kena isu toto ko tina pe tumberi nangana Ni nasarangan dong ba pakambul sar chumi bikemuni siya masar chumi ni silandi na maraman domo kamida o na nomuni maraman toba to nemai budang nemai budang ambulo binakan nemai although ba ka itu kutu ba biti be nemai yan to nangona semberto la come kino Australia do correspond to nemai that was one of the best opportunities the tukuna na tuku mai nonda beir na we kanda era tue eno burura binakavale nemai na ndo pito ko nitu mai sa tatok binakavale sa nemai budango na natukun chikumengo ko one of radio's 531 PI's favorite correspondents. Much love and respect. Sabi binakabalib sa nemay totok binakabalib na siya masarching mo yung kalandi kibay offer ko kimo sa siya masarching ko may mariba and woli ko kay Australia and tikin ngon sarangan ko. Ray ngon ko kay total ba ngon ronas siya mapatatal ang baleta ni si Tomanchik ngo nemay na programa may iya vinaka raw na step o iya sana news nga in Australia kan dirasar nemay kay news mo Australia kay bitar-tar kay mariba iya totoo makawati baka naman often na namusala ki Wuli Gospel ni Wuli Gospel Primary Gospel High o talita ka na namubuli na porbuling ko ka tikum ba kaso ng gas ni Wuli o siya na numira to na namubuli iyo dona gas ni Wuli do Misa Kelly sangay tikubuna no bufo mundua Mrs. Kelly sa mandani wakasamta kasi maraming ibe do talita ka tigoy na mama buininga ngay marama rako matao sului rake na kena vinivo usang dan klase sa tikungan ng Mrs. Kelly klani sa naritaya gona wakasamtakan ko na marama tinay Loselini Kelly Wuli talangay na dali hai iyo Mrs. Kelly do nagas ni Wuli daw kirondo bibalvale bu Mr. Chandrika Prasad karena kilati nangon ni peler na warong tu mai rodo bibata kirondo pimeta kichiko balat ni baka eu sengan do talita kati na leso ni na account iya sango karangan lugu na baka muriet ko na leso ningo sangay may muri sangay tori na accounting and economics ruo na lesson ya na accounting na nitong una pa kami boso kipatangayan ya ruti nga nangon ni buku era bulang na ya mera bulida yo ayaw ndoli pa kami ta chiko na leso ningen doli ker chubir na ngon India so na kaundo sa chiko ni se understand ta ka nako doli tarong chubir na ngon India
Onge do zunru bichi kumbeta tam na vitalano. Nangona ni kelas ni saso lima na leso. Ele bunga nangono ngai demuringa bango sa tu dekseranga sala to kai tumba. Iya, belata singkila nanggas ni bilingo ni oyo na positinga aber nangon India belata ni ubekila chiko membelata na leso ni mo. Sando le bunga no demuri tumba. Ado sar na nangona roke di bikina nangong gase na Parents Day melete kuni me verto ni una loto sando le chiko na boss na lom ni kelas. Iya, na leso ni wana accounting ni sa tiga buna na form tolu. Bukan dua na formono Sana borra kita. Tanto kan do bosota chico. Iyo sa italiano guzato tu sa sinran ngay Bisau. Dambeda na Fiji Junior sa kalungatan ni pas ile dambeda tale na formono. Se pasingan do na lesson niya sa vata saranga na nugubulat to zok na kan. Iyo. Iya, sanggay lasan do ni ndasama itu na gunongo na banu ni bakadi business. Kung so nakalala bango ya accounting la ko mekina au sando drendrelon nunggu bakas sama tak na bingo na yan nunggu demuriti ko may kelas ya gela ko patan ni do na lesson ni ubata ya sambo kalungat ni umbayo pasita ka na nunggu Fiji School Living Certificate. Dito ka kami tandre may maribaw sa nang girit si Master Chandrika nga. Saray matembe ko Master Chandrika. Iyo. Iyo. Ike kalungatan ni au may nangono sangay lakomekin Australia. Hindi na bakay bola na bikaba ala. Au leitor tu na lesson ni customer service. Belatan yung totalita ka na interaction with the people. Iya, bully customer service. Siya nga hindi may asang ko na certificate in business. Iya, Cert 3 in business. May lakubata na customer service. Au bully ito nga, sini bakasa mata kami ila me na lentan ben do na bola na bakaya ngataka na bulia until unge me dakalaka na service station and via mbaki limambeka in a service station bola ka nga ival ambole yang atu na customer service wata kay na Cert 3 in business iya pangataki may na bulia atau ni sampai bandita kena bunya longgu na November yang baik saut ni sana sini lesu hotel mata kaya mi sa sanga mi sa di ba kemantan na bisnis ni balik kampo. Satu toko bapak. Dalam maramong ko Rudy Tima, boleh binaka Rudy. Tung cakap mo ko sa lengo Mrs. Kelly. Lenga talaga na turang awati na ipeli Kelly do nakaka to immigration. Sa Rosaleng Roro. Sa pinakabali mo Rudy, totoo kay sa re-renar to na siya machungba kamay sa nawekan raw. May pakano mo tukon na kaya lo sa lini kele. Dobe na lubena ay may Dudley Dudley High. Na pinakabali sara na mo siya mayan. Tagarida offer na bileso ni baya do talita kan mo tukon na may. O siya ni binakata iya o pasjuk na. O lenta beta no mo bitarong ni for Fiji Junior pasi. Sampai lento na FSLC o pasjuk na. So ken balambale so nakabina kay chiko kina iya sakaya nga nabosota. Siya bata po. Iya sakaya nga nabosota. Au usando tuko na lo tungay lamang blata no best subject in school is English. Iya. Yan kuna uli takakina and anong tawaliwala si may na Fiji Broadcasting. Ngay naguturo tumay na accounting o santo tuko na lo tungay mantan na punwe na banga tikikina na lessoning ko san do nini bakan dina saranga iyo balata o pasi tu nga o sini pasi binaka pasi tu nga na maka nga meron yung pasi so iya kailangan na nung do nini bakan tu iyo ni sama ilako bata na Cert 3 in business
There's something at the end of the line. No singkila Yes. later because it was part of customer service. Yeah. Sa totoo ko makauti. Yan na mo talita ka na lesson na English. Sitik mo sa ramen ngona ta mo talita ka na sa babalan na English mo na mo tik mo buli may gospel. Berarti ni rangon rawarong cuk mini ko raresa. Na maramong ko lay kadi bagsar na recho si mo lay journalist. Yan na lesson ko talita ka may news yung ngone leoli like. O siya mo tambay na dapat baka mo mo talita ka. Iya, na English nangona au primary school kinay na gospel kimami sinitora na Fijian. We never had vernacular. Medha ban you sale for mundua sangay tikibu na vernacular. Iya, nagulesun ni nagungas ni buli ni vernacular Mrs. Losana Salamburu na form 1. Yaman na Fijian o sanggen do buli da tumay sona pasawabiti sa mandanganin do wasa takival do buli da tumay na klasya ausang ni bitaronita kana Fiji Junior na Fijian. Ayon do talita kana pasawabiti balat na pasababalay balat ni from primary school kimami do tambo na wasaba ni mami. Vinakati me kimami interactivo na ngone me kimami bibo sakitiko and wasaba balay. It helps, especially weekend na Fijian background, Indian background, say Indian ethnic background. Ibukia na ni mami wasaba balay. Nalisungai balen tanah postal pa nonda. So evinak. Sini reng dono Canada. Yo tali takam English. Nunggu buli tumai lev na lesuninga na English uro I score most marks. Nanguna ulay interview kina na Fiji Broadcasting Pole Avala. Abilita kinamuna yan. Au interview ni kuwa sa girtek talan na kabi no lay tikibuza ka na imatak. So that's English, I guess. Tikibuy na tamban na babalani na news and current affairs. Tukiani na tamban na bagabit Fijian news and current affairs. Sanggele yang akin na training nonroto na value take na tamban bakabit. So nango nando kito balo tumanda babalang sa kadianyo seruang kani kelo. Iya do bante otak mo imdo kedo ngoni vicin tam tingo do bante otak na goy na posababit. Na training ya ngele sulu cinga baluales ya sini dona pakambotan dona ngona mi sa kari ba kimay no sa babi terto si divambo te vale mirto sarong ato chikna da kuni kari ba chikmay na news ba kabit erawa. Yan na saranga. That's on the job training on the job training na totoo ka saranga. Sa bimbolay Iya. Sa bimbo nanumangan yung sa nantambi pa dua na English news and current affairs. Erto na tamban ba bici dusi kito tiko may nangon ni viti. May bakante ongo on the job training Tali takpate bunda ni sa rawio mo bola mo le kambura kamay na itutuko ba kabit. Isa masih bulat cengko seruang gadi kelo. Kelake bukan dombe kan ngai semati kerawe neta seruang gadi kelo sangon tuan wana baka bula baka binibinakan na bengkarabi kena bitoko ni bayo semua ni iya isa baka bula tar cengkamin ko Mavis koro ngonavo koreuli. Yes, Mavis. Doon nangonin do sa papalag. Orto me bono batu. Iya, tome bono batu.
Você chico va viti e va valangi chico na accent sa vango ngongo susu mai valangi o susu dino mai va ia samba utobol etok na você va viti pinaka Mavis I like watching Mavis on the breakfast program on TV. You're having a lot of fun with Mavis. Iya, sa vanu mi vinaka. Sa totoo, nakabalik Mavis ay na Mavis, dati nito ko naman ni accent, o klaro accent ba nga may bonovati. Dua tani, very unique accent. O klaro talaga nito pigeon talaga ako ni Arto Tumbek may papinukin yan nito ng una. may papinukin. Iya. Sabi na ako, nakabalik Mavis, totoo ka sa nga, ilagay na. May daw ni Willie News in English, news and current affairs. Iyo. Do kita utali tak bali no na accent balata sandende gay wrong utali do na accent paya balata chiko talangai balwales ngono tikubukina o mereti cricket ngone sus talanga may papunikini ngoni tailebu o bambuta iyo asin dende no na tiko mereti sa ngole talendo na tamban barada sa salos tali papunikini iya na ngai sao to repita namba kinge basi kamayo nito babingo Mavis iya itikbu tarak sengone ngone saranga ngona ya iya dona kana nito do talita solebi kona news mele wilika kamba evaluale si didi bosombo Mavis ni sa on the go to read the news in English. Totoo. Nakabalik mo Mavis, totoo ka sa nga naman nabing karami talaga na breakfast show totoo ko mabawit ko kitay rong binakay nabing karami and kanawasi chuk man itutup weekend. Nakabalik Won't forget to mention maybe just continuing tradition nona talebu aminiasing ono. Yeah, aminiasing ono po. Sa dia na sarang it's connected all in the family sa totokan din na talent dia iyo talent dia sa totoo ba ko si offer nakapakalibsaro na mo siya may na mo release kinanumutan na kabuli may na Fiji Broadcasting Commission totoo ba ko ti limo na yada siya maya lilibsar siya mo tsuming kwartalitak diragain sa dende gerong tali na yapa ni ir nangonong ko sarang mo ni bubo ya weekend and release subotali na be ndomo totoka erando wita bitu nangonong balawe nangono ya si Richo nangonong ko sa lolak may na mona libo-liba sa lak may na Richo ya lewe sa tigbo na may bibisaw may sonaka totoka ba ka nakabakaliwiya may biti sangay makataba na namunin di ako Mikey Australia. Ranyo siya matamay na namunin sa Toki Mikey Australia. Na ba kita pa man? Ronondolu Katin. Oktoba. Kiro Victor Maning Amay ba't kinanugudaruho. Baki sangay ang baki was ng Vulcan Gooti. Joseph. Sarawat ato kamay na laysen ni plumbing may na tipe sila graduate o chikin ng talenga alay practical to may papunikin yo Joseph when na bumbiyara mana ni lana wabi na binaka ni rakulungat ka nangon ni tiko na biyo ka niya wala niya to na rendre raso tapo nangon ya rasa graduate rasa yato po may na familia may rasa nga mera practical en nandono kono gai sarui level iya romani bisurati making na mambumbuya may papunikin dona nugune bawa tilo papunikin yo Mrs. Ana Asaigo batana lubeno lana me ngole tumandani ocho me practical may papunikin bean dua todo na embakia sangai les may biti I graduate man na TPF
rawat main anak seni kami kira-kira tu ko me kuti kom da mai Australia kira sa do ngante ut me pawitan ni Australia ya na nunggu ngonela buli tu mai malabani na ngona ya kira mai sikova kira la ko sumbu sarmai na boliku weekends to nanganing gue bawa titikoy ke araw ito tiko weekends lopet ikaw kimo may ano ba may bitiko ito kina ya doon na turang tala tinga ke irnale tandulala sa may pati dito na ito na pula saot kita sengai sekapan dua Reif cho ko mani tukuna au kerker mo sa apply termentangan nomro pepa ni tigo na bolongo mera ni rora bicho namun tos jona pe sa level belatani biutu ani bitina mata vale au sama ni mai kerker biti bana turanga Napoleon Valley sudah sentuh dia turang ni naik lava novo may rewa iya kira ni bater mantangan bikai era tala mania to kakina iya kira wa bina na betina ni so manunguna tala rawa era ni baro tik tu bikia tataka bulan ni sota nekena biuto kai bitina matokupa may raukina na pepa Australia niyo tingana ono no bulan na niyo kerker Totok bakawot kandila totok bakawot na kinadalan pa baka matukwe sacrifice Yes. You know, sacrifice at some point we have to sacrifice mendala kiato manakain tatanra mendarawat sarbe kana ona bula was a long time mumbitir to may biti mo wali may kinalube mo torobo iya red sa tungko saram to pep totoo ba ka sayang na bakarong sayang na barong untuk sangan mula na ker ni tau talair so nga na advice untuk suliat to ko bikimami no ni biti kimami la to men nongo me kimami may bangaram bulan may alio toko ba ka o talair na le tandulal sa ngal chika ko na bi baka numi kena bubale ni tala sa may baka dengo irna le tandulala kena nona bubale ko ni siya mating baka may natikin ngonongo totoko baka ote na bika uitaki na be nanumi kena belo mani ni dangwale ni toke nandona bono na bisi buru-buru sa tumikin o irna sa tundendetu araga sila may nanon reba kasal weekend totoko bako di bakatalakin mami di binako may namunduta sulia sindu dia turangan ni naibilada may nodo may rewa nona reida na reiba kayawa nona reiba kayawa nona reida go ke baka rota kama non ro pepa na raumengo na ratal nga nongo ratal to la kanabu totokan jini ni da reida na reiba ya menta reiba kayawa seta muna numa off iyo na kinaboso nga naman matupo na sacrifice kindo na kain sa kila ni naraw kina na binaka enayato menda na sasangat ta kanakabaw go enayang kina menda na boso iyo may raw na pepa sa tiko talangang go na nunggasi babi na pinak ni day tulak at kumana vitamin orto sa ako tati ko may na nunggasi sa totoo ko makawati gabayan nan raki may ken se kata-kata binakatubo kanga na chiko may bit siya na ba ofa iya en raki tunu maka totoo ka ba uti tunu raki ken sa lebu na nguna lebu na tuwi Australia na kinasongot COVID na kani COVID sangan dito nga may ken kito ken sa sang suci ni lebu sar na kis ni COVID may lebu nga mo nalaga-laga nga ako wag na tigumiki mamisaan tara makatingan na mask yan na nabuno ni Sar Bono ken sa anto na kana kaya na oso na hotel ni
sarangan de tinga mekets. Iya. Don na tinangulela yo umese kimami kadi ko etikina narawat na sama itu sarangan go bana na tangan itu nanganin bungko kets. Me kilani sari au tali uvitia. Arongan de tungo merawati bataki pabuli ikens so at ko nga may serne dan manunggu na lelay sa may slow down palelay na tawaka biraw na bukuni retirement age sa tokakina kita santo na kuno dengan debi na biraw go kens nimbera ni na nanutaka na non roto sa sarili sa ban ni bina biraw na kabinan sinto sa katotok na balik sa Rafa bakong bulat yung minggo o ana asay ko may papinikin sa bakong bulat sa yung minggo ko nakabalik sa siya yung papinikin lolong talangan baka liwilana kerto na bubaler to cukup belum boleh ko may papinikin totok na may kawita kikina bilomani ni Raukin binanamudorobo menguali melaki yang pakin dua santo din lang ng balabya melaki tu me bangara daka mero di daka non experience to ka sarang gela ko mosterile sa raw raw biko na non to sumay na license ni plumbing my BT carries a lot of points we apply under the skills migration kila na ngonye baru mo may bityan na kabinikuha at talaga ito naka rate of value ni sona trade work arangol erawat na kanalay may bityan ngon eraw nira apply my na bunongo Australia under skills migration here is a lot yung do may sona ngone nonra visa ni tuike do itu enak na apply taki na non visa so nakapanggon do pawili to me add knowledge nasaranga kuti mo may bitiki na bibunotan kaya tigo beira na license ni nakabakay toko ko na TPF TPF FIT era rawat making non relation ni a lot of trade work malatan na bunongo Australia sa they moving a lot of trades people they're moving to Europe alamay na areas of trade within Australia so iyo sa at gobyerno non ando na doon taling sa ngacho do tuguno ko biya mo takaben na pepa masalak man sa graduate to ko na agriculture BA in agriculture may na university ni deba samdo tunga wa ko sa ngame o experience mata go through work experience meron yo ko nga na ko ngame no iya through points skills migration totoo ko binakabalib sara offer na mutuko na maya na skills migration bikim ni na siya matikumay ni kuwa sampai na turbo ng nila parang tikumay so talagang tumbo kaya bakit tikumay ka so na lubi mo ni era vasti bikit and kaniliba na kani ser motoka sendongan na trade tiko na vasti bikit ya raraw dito kung go offer na lubi na turbo raw kina na pepe Australia and skills migration na so na point di na solikin na ni sachi ko na nomus tibikiti but kena no work experience totoo ka sarangay niyo nito ko na offer doon mo na laka ngaya wala ka niyo no mula sa turunan ng ropepa iyo ito tolo talaga amblet ni na apply ta ki PPK 8 sa 21 nag-apply ta ko kaya and doon may his own application. Yo may totoo talaga akin na niro application baletang na ni sa point ito ko na skills migration. So yes, it helped a lot.
Sa toto kay sarau na nona sanggali buke kimundo na kimdo na biotini ang ko sa ngal talaga nyo no ni tumuturang mi sa chip go mikit toto sabi na ko na walib sa rofa na biba kong geti and kami na kanikuha na bimbini non ra wakaya lang kang katay kung na program sarngango kani na kisarngango menta biwa say makasama and the ready sa ngoni sala daro ni bibu kikina sor na lomo rotumbe kana ngono goser baka nanan takchik iso sabela ko Australia na dava mo da kapa iya sa tale ni nagere na lebu ni tukutuku ni lakumango satu na mo na libu-libu ke sarawi kim ni mo ni ngole na website ni ngole kina iya ena chiku talaga na ira na wekanda ko baka take ofa chiku talaga so na wekamu ni may Australia ro ni rasuli makasa makina iya na kambimbinga na dingin menamuni dingin menamuni ke baka ni salo mamuni sarang ngamuni ngole Australia rawa ke sarau be Joseph me rawato na pepa may Australia rawa talaga bikim ni ke baka chiku na namuni bakasa makina namuni tatan right toto ka baka wati ofa iya may na ngonong ko ni dami sarchuk na nom ni loman ni Balikana na Ratus Kitchen ranyo ni pamadal takamadamay may na kali bake na recho kena tori tuku sa may ndo na bisaw ngo may na bisaw may naroon ng dolo katini kena sotal na kao sa may nakam Australia na mo sa sanga kena mo to search kena mo ni mula baka bubali pakatapmada na bisaw sa ni tuki na ngonong na mo ni lomo sarangan ni Balikana na Ratus Kitchen Iya. Taman ni bisaw. A lot of dramatic change, toto Iya. Paleta ni may na bulan ni Bakataka may bisaw na from broadcasting se nawala tutuku kina area of customer service and business pinapinakan ni sangan ni tanramin doon no may dito baktikin doon na Balikan and ako nung Australia sama to na lakatugay talaga dali attend your 8 to 4:30 jobs night shift from 2 o'clock to 8 o'clock sama to juga na lakot ko ni may tukuni meu di bak na Balikan mo misatur na Balikan mo o teman do ba binibina biro na beauty arawadi di ba raw ngoni biti o iba kay ipo dito tiko imbua rawa di ba kana rawa toro na Balikan ngo na tani ngo na raw di baka raw sama ini bisuta na laman raw berarti ni raw tiko talaga na ngone sekala live raw sa kay pangkaramin tua may toro na business ko teman daw ya unang una itu mungkin dia dan kan kuri tunga iya sa pakasam takto ya una challenge I will be faced with iya patay ni sama to dia na lakngai kada bis may bal ito na panongo sana lebsar na bungona demands a lot of attention iya sa pabi no binakachung mantanga ni kake nga inta nanuman ni Rendre weekend na tamata o pambuta na punya longo ni rarawa sa doon nakabinaka kaya kain tanong o kuretu ya nangulay wale tu na tinga balatani ayaw sa tiko ngay pala sa Bernilius tali nakata niyo tina nogu darab ko pulang and February niya tahu to tarung itu kena to kini Balikan ngo na oiban antia tarung itu sana taraya yo I know it's a challenge aus ando kurtunga Allah sa role kiri bunok balang gagat tiyaw na nangunanggo ay wa hindi bakat kumay kinanin daw nakatake na bunan nakatake na
service station ayo di tempat rumah itu na kamban ni biba kata-kata ber nongon ni biti imariba non na dona turangan ni sorok ba ratuchon maniba iya di tu mai sa di tu na katulungan do nakapatungan ni ube begitu kena zizi ba kena bisnis ni mon ni biti na bonoga mariba mai nanumatale me sa sultura na kambani na bongo na balikanango rua toka ng bisnis indui ya pag nabinaka ni they confided in me na Mr. and Mrs. Stephen Bua makakalangaki na no bulan pa ito naman rokin na ni may tura na balikan ko nguna talangango nganu mameu wabi de benakati ko beri ruan na maram ro tiko bolingango maripa dona maram ni pato may bau kimam do kalibu ko butera atera tamustakia pakatalangaki na maram ni ngau naulus nangonau turkin na balikan nau nanu mamiu kirira katalingaki na oratucho na liba kwe chef na daw bakasanga may biti may indo may bakasanga riyaw na balikan so babi na din ako virto ni raw ni kimami may bibu ketu baka bekani au maruta be singaw basika tolaki na nabalikan ngo rautu na maramay rua ratu do sa setukong goy na farm do may bibu ketu au babi na virto ni raw ni toso tiko na norto bingaran kanolo manibalikan ngo raw tikina na balikan ngo yung garabiran na Pacific Islanders pero serangan napiwakan yan na Pasifika orto Tonga orto ni Samoa ara lang tumingo na may nakavaka iya pakan nek may biti pero nang may biti ara lang kumay na vivo no bola kay kero tukina wana singanan ay sono nila sar may do na town ni on the coastal side dambe may peulu ni bonwa kena beto kay tua me erto ya do may Bertumikanan. Kan. Ayo, sartu rongo datiko yo orto gay ya do may isa santo na kanan gulolom balatan nirto ya do may na kan gumay tong orto gay bako check na kaka. So Fridays is like kitundo double the amount of cooking, like triple my so ko nga ya pangasan di may sakan batani we talking about hundreds of people tomato to na tongar to na Samoa oso to na tao ni lelenggo mariba iyo dai chikorto ni Vanuatu orto Santo Robi wal na buningo nengo oir para sindaw kana oir may ngul pero may ngunu ni moli era boli ang gona searching nga iya ay bodilyo ko bikito na ang gona baterto ni Vanuatu sarto sinay yan na mamitao ya santo na so nga rabia kanar na kana iya pertungan na Polynesia pertu sakana nga iya sarto na Vanuatu sarto kan yang gona nga kan singango bis iya kay dua nga may matanikatum basa tortuyan yung butera kava you want kava laser chinga na may buling yang gona kibali double tick yang gona chikikir yang gona bek maybe off na yang gona ngo orto na tong wow gona ni tong iya wambut
saka bagi juga na kena ba ko na ngo na may biti. Iya. Yes. Ngani through may nangononggo. Oh, okay. Yes. Australia saka di bakau. Iya. Ya arata juga may biti. Ya sesanga juga ni through. Ukila bikitu Queensland jembala kanira lebukina na ito kiningel. Nanggay biya muri sarti kung bakamay. Oh. Iya, untuk rendret ko na kawiyang ko na may kiem baletira. Iyar to sa winingan ito, nganir to sa lima. To sa ko to may manta. Sa totoo kasarana. Ida, isa Totoo kan din darong ng mitalan no ay nirachi ko na Tonga na Samoa na Vanuatu sa gati korto na biti. Bata korto na dorbo korto na iba may na ngonong balabya. Sa uchi kakan dotan nakakan kay takabirto. Iya, saya nga orto sa turisar ng gunamba, orto sa manta ko sa nga na KFC sa tugun juga buri. Ikan dolak na, do sa nang girmay mundo foto ta kana kimdo, sa nang beauty ka ba tiktik. Iya. Para nirto ndo may na se foto kana kakan. Iya. Do na ngon maribango. Turang ni realize turang ni naitasir chungango mariba. Iya, na pa me basing me kito nanumit ko etika, kay mula na po ko di barombo ko na no, kung giri may text may bisinga, nano kito sa aliado sa ray, o taulay sa sini giri may, iya, o hindi na banwa, o taulay sa may chini na ngunchi rice. Iya, kung durumay nito balikan na ba sa ngay non, pakandoy muri. Dengan anak kuro, iya. Sanggai dengan aku tahu cina anak race. Atau kesarang, iya. Santam besar ngasangun ti race. Oh bangsa, sanggai cikun di nama ibu, ya. Toto kebaut, ya. So to kanan itu kaya ilasa. Rendo bas bebekak dongan nonggolai sa. Iya. Turang tahu. Turang tahu. Toto ka baka uche. Dari na nomro sa sanga baka beauty na nomro din goma na nomro kerkero na tuimbua. Tiko imbua. Babi ni binaksarbe teda, mbuteda o Lucy kera tucho. Toto ka na bi tokoni. Beke mo ni ofa ni goin toto ka na Disney po. Nakakana daw sa chuma tanto baksanggara. Esonggara batataro chumba kamay. Iya. Oh, kita tu may bitito sa kilaitan nga na nanto sangga kari. Pero nambungo, pero sambo matay sa nga na sangga kari. Kito sangga kari, kito nabalikan na juga ni si tayan doon ningon sala na irnambang. Iya. Baka may 2 buildings down, but on the other side of the road, baka kinanambang. Iya. Doon na turangan nira, at juga lam ni ANZ Bank gay zurmay tumba. Kono na zurunga may tumba sa amboy da sarnga ko na bunikar. Iya. Ko ngay sa bangkara sarnga mo ko abango ko. Sa ni bandit ako ko endola na nito balikan na siya sesya. Iya. Sama ni siya nga namboy ni karingo, gay may tukuno ko ilamongo singkilao tau na to nge nakita na tukuna se nge may tukuna ngani me kito suliawa na kari. Iya. Manidurun mo ko tukuna sa kwa. Ang samboy na may ni kari, yung may bato bala serang ngo muntala na kanto bagay tandol. Sakila serang na balikan ngo dola ni kwa. Iya. Ngo na ada di balikan chingo bulare. 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 Ipo administrativo yung buhay turangan ni buah kaya may badan ito kinanabalikan ng gomyo bulare sa toto ka bako kipan bale irnang wala di ka sar na tarong ay cukup yung bulare sa patudul sarangan na balikan ay balikan na nakari roro ba pamateni ya minggu butiatan na menu kari waka
karilean bekanta na tonga na Samoa indo talita ka nakakanwa ani nakila na irama New Zealand na Kongo mesa tanga tu me malumu binaka gay may babian ye babi nga me ba no pai iyo kuma na goer do talita kana iyo do talita ka chinir sa zurmike ursa wata go chukupikito na combo 2 choices or 3 choice iyo nir sa tinggi ta kawira nalu na roro nalu iyo roro sa tinggi ta kawira ya mingai kari ame 3 choice ocha sangai tanggai ta ko flaps wow makan tu iya makan dua ka mode cho iya sa nampak doa kau bulare sa tadi nga sa tume sa rong binakan tidak na italan ni na namun do menu sa cukup bina iya dai to kana ika pana nawalu kito do tamte kita kana walu iya changai ukuta kito kana naota wow lebih kira naota weekend naota cukup kito naota iya na ro benuang gue biar kasar tengah menon wata mana kakanandina talo na tapioca lebih ngano na kim sangar cinga na tapioca mai viti itu kasarana bantu sore tu tapioca ya tapioca rom lebih ngano na sa uci pera tapioca ni na tonga na samor tuke iya kita lengan na ikeng ko na walu iya do ta ko konda walo lo to ka bata ngai biutok ngani jalan na wota melo lombutan ai retali ta bali sa mona da to na chop suey tak na chop suey so no na kito ta kalobo iya andina oi sarot na sa karita lelengan alo iya lelengan alo ni ko sar lang merme taronga iya usually Saturday is the lobo day iya abango sa mismo malango malamingo kay doktor na lobo Totoo, tubi bukan karena dorboy bahale na nakalobo iya araw na bu sana turanga chugunggo untuk takalobo to ka tebi to tuiloma dona turangan ni weni buka wasu serua dole kereti kona na lobo kona ndramu ngai bito kay loma na me umbitok na kena yung makara sa nakaputume raraw kinana raraw iya go salah cuma ko nang boleh may pers lora sue sa kamo ko sarto na boleh cuma merto na tambe ani kens orto may pers bakit do ni search ngan orto boleh siapa ta bo iya dotu ko nga may nasingan do yado may kinay mo kuning kay karua kirto nang wala tambe may nisfele satu kaya tambe sa lala na kuro sa uch iya la kuro kay tawilay sa nalingon chirais ya totoo ko baka ucha rong binakan jina no mitala no ni kuwa wakanga kimami tuwe na namu lo ni balikan rambe kan ki mami nasarapa na namu balikan ni kimami rede na namu ni tebeli oi wow Roro sa takit monggo dito turangan ito ang sa barukan ngo sumanal sa lakatalibe ngo buti ang bulim bambakaw buti tong bambakaw ulang mga nibalikan ngo dito to na tebeli nakatong amin na Paymari kakak iko wanang ko na satu toko baka uch
lamb flaps, ya. Talenggo na ika. Oh, ili. Iya. Tawir ti menanganggo. Nah, baka ciciweli sarangan na vital nonggo. Bula binakatena. Nakabali mo na Bengarabi. Lamang ni balik kurang go. Sama-sama binakagarambay liw. Iya, lamang ni balik kurang ya. Iya. Tok ngai ngau ni salalib. Iya. Ngau ni salalib ngai maribah. Kita tok sar ngai ngau salalib. Dana kabina ka kabenunggu maramatao iba. Insisti ko yung buah. Pwede kita sar kapalinikan. Ito ka sar tengah ngon salalib. The main street. Yeah, so you cannot miss. Din, nice. Benak bali bu ipa ke ipo Iba ke ipo. Tiko imbuah. Iya. Siang dona ka di mamimaru tak saranga offline na mu bando nu ya di niyo siang ni baka mo me alom din si we alom tartar balilai ya na tingin ni bibu ke lak ke mai bito ko di benak Iya. Nandun na turangan itong po, come all the way from Lakeland. 2 hours drive. 2 hours drive? Iya, biti mariba, gay zambe ti ko nga Iya. Iya, wala ka cook down. 2 hours drive. Iya, orto, iparong buka to sandola ko tumay. Singa ni kana ike varong buka varuay. Akabini korto sana gay lesu tale tu Lakeland. Iya. Turangan itong, chika talaga may taki birton do na turangan ikandab. Sustal nga may itong. Elasa pa sa babi tibikito buki birton na tong aramba na kapatok. Totok. Totok ka din. Re sa nebulo sa nandoy susumikin ay sa totok ka din. Wow, binak balim sara offer na movie was sibi ke mamili kuha ngonong ko ke mem sa tuker sa tu kana mulo ni balikan ng bulare era ken na boy binak main na kakana sa sanga tunggor sa buto tu marita ke non Robin Carabio ate na ke Lucy ke Ratu Cho non to bibu ke bakatanga ke non mundo ta kerto nangoni kalau ngata tiko na Bengarabi ini sebenarnya ni may tapa na nontorbitan na chuk tan biak na kaw ni bewasya Ano naman na ipakasala nga una naman no binak venda era warom tiomena program ngo sequena nondang garapan na nonday tabi lilay se tabi lebu na alom dinay plani lebu na ngoni bitira butu kami na kunongo there's a culture shock ser laki walang iyo ranguila ka kin na bandua na resusu sana bebak tablidi era tumbu lagi making na non ta bandua kilani kenta ketengon ta kilana kalo da susu mai na rongo da tipo na laki lotu na besinga tambu rongo tau dona lutua ni lebunga ni mami mai tuike sekona ni mami ngaraba chuka ni nan dui matubu wala baby bingarabi and na sanga me binakakina nan rambula na kanda mai biki mami na tuike ado sare na bikorporo ni rakadi toka na kerker na bikorporo era dui zabutu maikina na bingoni biti bala ni santana kana nan don lingayan ayo ba binakta kana tikina sononguna tutuyandu amenda miki mamiride kena sonongonera serdo wele mbeka ya
sa may murmuri sa ngwila tapa na bika doon na pa kay tabi ni kina non rantu mata bale pambota ke bakanga enda tukuna tiko ni da kila da garapa na kaluli bungo uchoba enda narani bakan dite kianda tiko Vitalia na punua daba enda sala imbula tiko kina kembula tiko nakalo ina nanda mbula ubah bina nakatak ni raw weekend menda na dola itabi tiko na punua enda kina tabi may viti pambibi na kenang garabi na matububal may viti so nanguna en so sarndo ker mai kira mero bosota kebkai so na wekandra tau then so na bosoto ko ay sa mandakani what they expect sini rara na nambulay balani tu batana kena ongo ngatalenga bewasya nga kebkai kilana kaluli sanga bukan dua ninta na 2 tahun 2 na doon nguna kebkai tabia garabati ko nanda matu wale enda bing garabiti balatan sa suliat nga ko amen. Amen. Iya. Ko nga ya, garabati ko nanda tabi. So nanguna urtunong matu wale sa urtunong tuko na nangon. Sabi madawa nga. Iyo lubeng. Ena bi madawa tiko. Ele busar na nong bilabo. Ena ranivising. Iya. Da vingar la bitiva na non ta bonno lebuti ko na bi matto buban io konda ngaya na ka we wasea kenda na kay wiki sa da kilana kulungo na sa misor raw no sota ke bakay okay ramon ni ko sota ke bakay total toto kasaranga toto bimboli apante tikianda bala tan boleh lebu ni bula na burburungo dan so taba tingan ren bingo na kesan ya ke baka ndas aya ya lo binakatiko ayaw lebu na ya lo binaka iya narawa ke baka sor tugun ni sang ni rawa ayaw na maraman ni matukung ko ay bos tigan ni mari pasat ko na sigani enara ada chisu emeni binakabali terisi Totoo makawati opera nung biba kaunggeti bi lauti saranga o klani sobir bakarong chuminggo. That's the message. That's the message. Merayalong kang katik. Nakapakalim. Yalong kang katik. Nakapakalim. Siberangan may dapat ng darbitalan no. Sorry ko nang ngaw na kiti kung baka so na bubale si sombe kay tiko ningan rep mo ni babi ni pinakabira. Na buku di besu may bale kena bing karabi na namundo toki may biti ki Australia kira talaga natin Australia sa akin ang unang naka abalevu tarisi utur na ngono binakanggo mo tomantaw babi ni takatkani kana turang tuakang nganing ro nganing ro tikoy balevu ropa te bataki se kopi kakina be kemroju junia batake ya evita no rona bitinani binabale buna tawana tikona bale ne ta na bale buna nakilati kona marweti kona biokan au babele benak talengai na wana maraman nuguni saloti kursinga pei nuguni pasimada kau kimode ke sofaya kau kimode rewai na vale buna tawina numitik bekem do talengan tukang salote na curtani kena no mata bubale bertome na mandi sangani ngila da na mata bubale ni koroi kem do ke sarna tadingu ke nanganengu na lomani matanggali kona bau tok na balei mahingali karo matukula na balevu thank you for holding the fort na balevu na ndo kadi mai na bingo na ngandre bikina na bibuke mai
vale mai na koro. Ni taka ni dana bandi taka tiko na nanda bula na kalole bungo na nanda mata bubali. Sa ikuengana nanda buni bula bolia na nanda burubura nanda bibu kete. Nava levu Jimo, Timothy, tau kei mai Nandi, na mata bubale. Nava levu na mumaro tiko na biokani na matanggali na vodo na vanua. Kemdo mai gali kerua mai matuku sabanu ni binakatiani. Dona nom dongone sa mai tiko mariba na numikem mitu na wingona kethi. Ang mas laka pa na ni na binakatiko na nom nindu imbula sa barondola na postal agency o sa panu ni binakatiani. Bikem do mai valelevu nunga kaya na marama na pun ni Mrs. Anna Dudia panandau bengu Eleanor Dudia tukai kir kemdo nangone au vanu ni binaktal ngabi kemdo na eka binans ni kuah nanam dawat tiko na ipakalungatak ni kalule pucha na balew tarisi kemu ni ke dasara au ba ni binaka na may biti na biasa burbura na kena sarabiti ko na program go minta na bandi te kenda tipo na bambo na kalule pucha ba sa kuenga na bi maro tipo na besinga na bula na bi panu anda satu kina na balew tarisi mundo naka bale besar abi komunitaris ni nomuni programu me dedembu etiko na nomuni kuilani bengarabi ena programu lain-lain na bale tarisi kalau ngata tiko kalau ngata taletinga nomuni mata ko ba sabi na kabale besar ofa totoo ba kawati na nomu bosa di biba kalang kang kataki bosa di biba kalong tataki ki beira na bio kanebiti kina besi burubura bakatalang kini bikitonggoy hawa kito maraw na nomu siya mamanikua kaya siya masarchungay na nomu laman ibanlitan na ng bulare ngal tukay na baka nini pinakan na tos pinakan na nomu sa sanga baka biotini na nomu garabati ko ng business to tokong gori era maraw tiko na lewe pasibika o ira na wekanda na ituke na nonra garabiti ko na mata renre kanga ito toka baka woti na leoni noki na kena re binaka na kena kana binaka no unita katale tu na total na memori na ngay visualize na tu yani kena total na muitek-taki o nangandreba mo na wasya may mariba santolo tu no bata-bata kito sa lolom sarto in value bikem to na valeu tarisi mo demanda mo demanda ofa isa naka mo de piti mo de burubura mo de matuku mo de galikarua pag mo de tal ngay rew naka magaliw iya na ibilada nodo rew toka isa naka valeu saro basuki na turangan no gulen vale na imbita wenimbuka sa totoo ba kawati na singa tu city manamingo may talonoti ko kina na dorupo palangatan na seren na amania do tale na siya may wenimbuka na singa tu city kaya makandongan lala do na botay chuka na leoni matatimi ni Bulare restaurant may Mariba Australia baka bimbibi atera Lucy kera tucho kena bubale na tiko imbua kena bubale talanga nandudia asa baka mo ati chuka yani bikim ni sar na baka rong tiko mai na baka lebu na sema tiko mai na nondangande tiko na beste law iya kalau ngata na kabini ko ni tangande sartu ki matuk asa baka mo ati bikim ni sa mo ade na baka lebu na sema mai malo baka lebu sar mo manta ofa naka mo manta naka sa toko pakauti na nanta may sema bata di kuwa kena maramang go o una loto ofa kaukimode dudia sema sarchiko kwa may Mariba may Australia may Cairns
Bikem donas tiko may Perth, bubala na turanga ba, Teresa, Randini buni wai, kere mandang wala sarangani Keynes dan ngauna, mentalaki kana mandana balikana totokongo na mbulare. Memang tiniti ko na nonda vitala noni kwa, and then aronga tala mandana serengo na matupundua. And nonda maruta katiko na nona siama tiko may offer kauki mode ndudia ni kwa and nona may tala no takatiko na nona bisinisi kangaravati ya. Menda maruta ka mandana serengo. Makaru batakelo mati Ebu kainaku au bakambulayani Kali karua kinatoka lau Isa rabi-rabi kona tawa mule dhabi Kali karua Sohani kuwa esana mati Sasanga di benua Ema idolat Binaka bakaleru Nabe ini utaki Semitu ibana kona tawa mule dhabi Urotu kula yanu nitaka Sarauta montorongo binaka Kena kawa era bingi beyasana Tumbutu nalo tumerabua binaka Tumbutu nalo tumerabua binaka Binaka bakalebu beike mundo ukene Mereyani osi asame tuibana Rusike irudi batake ilema Keike mundo udotawadha butirawa Sere meu bakamor yanu kototoya meu savore ulu makau eramai bore donda bebe kani betini angana mate ulu makau eramai bore donda bebe kani betini angana mate Makau eramai bore Londa bebe kani betini angana mate Sabi na ko bakalib sara bikumina sema tikumai and kabina kanikua binakbali na nomuni toko na tikumai na program mongo kena ni Rome Vitala noa ke offer una loto offer kauki mode dudia babi ni binakasar tiko bakalib na nona matabubale na nona tabubale ka sema tiko kinai bilada may nodo may reo na bunay bakawatikina na bubala ng dudia na puno ni sema tiko mikina kabinani kuwa sangol tiko na bakambula kana baka binibinaka bikim ni na bito puni wana bubale ne una loto
ofa kau ki mode en kai bina ni kua en nona tala na takati kumai na nona tos mai viti ki Australia en ngonongo sa tiko saramena koro koma riba en voli ku ki Australia sabak mat chuka ni wikem ni todoko ni kako ni ngole dava en sika ni mataka na walu na kaloko en mai baka tabari tiko kina na vitala noa ni sana baka turang olau sambi tu kai na ken programu moni sema mai na walu kina tini en nambon oni taka ni oni na sema mai kina na tini ya ua ya ni mataka ya en vida ngana miniti ongo tin kelima na miniti ertora sema tik mikina vida na turang maram gas di buli mai viti do tale sema tar chunga mena United Emirates en non rto wasia chuk mena rto bulan ni sesanga ningas ni buli kena non rto rai membeleta na buli en bono waktu rang olau sabak kemarin bi kemuni nakabali besar nanto bakarong mai kena sema tik mai lolo masarain bakalim yang awai ni sama mata